National Cross Border Women and Traders Association so na won de kokobo to hono faban no so fi se hunhuna bi ne niam bi ayeye wo mo officers bi a wo customs division Ghana Revenue Authority no o mo chim se won bo anyu so esro ho titra ye mami na no obuku aduma ene ye president ankasa Our Excellency John Dramani Mahama say on wire ejuma ye bi no paucho enye krono cross border women traders ejuma no enye krono ye fa border ye tia duty kafra border officials are border hono oma twani omu ye entina omu ndi omu ato It's your home, duty my Maya. Omu ade a yebetumi aye nti na omaye bi na maye. Afide ye o kwanhwa na mu haha na mu jojoye. Ade. Okwan sunti ye stress ye vice president Professor Nana Jane Opoku Ajimai. Ombra mbeji ye dwadufo ba ti ya nya dwuma na ye ntimi hwe ye mba no mu. The president nso so ye nimse na ni kwa ye ho pa ya srepa ocho so mbeboa ye e wa adwuma no mu omumma ye mbra om nche na ye ni omu kasa ye nya hihye ye baako na ye hwe kwan ye be fa so revenue be den e be kwama government no 53 days ni aya seize ye ka asesi ho ye release car no 1 week ni ye release car no ama ye nya nyama de bi nton e fa hwe ye ma e ye sa ne ye titi ni ye ha Ghana wo se ye nyina ye ho toye na sa ye bedu kwan so a e ye na